kan chen kho vela ni tlangai lo zai on khopui ve chu he video wa hian tharuk ngot mei ni tlak lo na mun te tharuk ngot mei zan ani na mun te sikle sa danglam hlak na mun not pola mun then khat te chanchin kan soi don ani heng huna te hian khopui lian tak tak an tam hle a khol jin ten an tlo na sa a khovel scientist tele researcher te ta na mun puimo tak ani bok ani arctic tuipui lam hoin salbat chanchin hian bul in tan ila salbat ama a spitbarden tia an thriat lar hi arctic tuipui kama norway clear kar pakhat ani a europe ram chimlam norway marlam tuipui kamle north pole in kar lai vela ani he clear kar hi marlam longitude 74 degree atanga 81 degree in kar ani a marlam longitude 10 degree atanga 35 in kar ani bok ani arctic circle norway clear kar pakhat sarbat hian classic line midnight sun tia riat thil danglam tak atong thina april ni somni atanga august ni somni pathum thleng hian ni hi dakar somni pali chung zet chu horizon chunglama a oma ni eng apereng thina ni he hun hi polar day emo midnight sun emo tia riat ani a chumikal zong che chuan october ni somni paruk atanga february ni som panga thleng hian ni chu dakar somni pali chung zet chu boruak noya a oma chu chuan zan thim tak asiama he hun hi polar night tia riat ani pokani engwanga athatel te meu mei zan le chhun ani chan te hi kan soi chodon ani kan chena khovel hi abiala ngil taka dingin avirlova digrisom ni le pathum le a hafa the in dakar khata kilometer per hour sang khazaruk som sari zeta chakin ni helin avir kuala tichuan chhun le zan ain thlak thleng ta thin ani kan chena khovel hian kumtluanin ni hel kuala vir reng chunga ni hela hlatlai ber hian northern hemisphere omle southern hemisphere country rang te sikle samandan adang lamta a northern hemisphere heng europe khomol pui uk us le asia te hian ni pui kan mang thina chutiang che chuan southern hemisphere african khomol pui te new zealand tele australia te hian classic hun an mang ve thung thin ani september thlabor atangin kan chen khovel hian ni anaya chuta chuan southern hemisphere tetan ni pui ain tana northern hemisphere detan classic ain tan le ta thin ani kan chen khovel hi diriksom ni pathum le hafa the in avir kwal kan ti to kha chuwang chuan arctic circle te chuan dakar somni pali chhungin ni an pu theya athatel te meu mei ni asa in zan ani ta thin ani heng russian khomol pui marlam rama cheng marmangs ad hian me thlo patanga july thlato thleng hian ni atlangai lova lapsland arctic circle ngai marlam ram sweden le finland a po me tanga august la thleng hian ni atlangai lo ani finland ram udzoki a phei chuan ni chu kar le atlak kar hi minute somli pariat chung che zukni a khothang lam alaska hian midnight sun anti mai hi april atanga august la thleng thali te meu mei an muthin bok ani hetiang khop hian kan sikle samandan adang lamin ain ang lo hle a khovel ram rang ten anton ve ngai lo sikle sain thlak danglam la tu khuan khwaljin mi te hi phle a tlo pok an tlo na sa hle ani heng russian sweden finland us te khuan an ram sikle sa danglam tak awang khuan ramdam mi ten temchin an cha ka tlo tu po an nga a
khualzin te atang khuan sumpo tam tak an la lut thin ani heti lai hian Antarctica ero khuchu engram thunei nama ani lova Antarctic Treaty nuaya om ani a Antarctic Treaty hi international agreement ani a khovel nuailam ice continent mandan turaru man siam ani hetulung hi December ni khat sangkha jakwa somnga pakua a namsom pani in anjiaka June somni pathum sangkha jakwa somruk pakhata mantran ani Antarctic Treaty a hian dan siam ek atam hle a chungjinga poimo zual te chu pakhatna demilitarization omzia chu Antarctica chu demilitarize ani a chumi omzia chu engram ma in he continent hi si peilam thil reng ti na atan an mang thelo ani ti na ani pani na nuclear free zone Antarctica hi nuclear free zone ani a nuclear puak thei thil emo radioactive om thei chi engma ti nan man phal ani lawa puak thei thil test nan man phal ani lo ti na ani bok ani pathumna scientific research zalen na hethlung hian International Scientific Corporation atipunga Antarctica a researcher te zalen na apea scientific research ti phalsak anni palina environment humhal hethlung hian Antarctica a environment le ecosystem humhal atumber ani a environment ti chhezonga chet phal ani lo ani pangana no territorial claim hethlung hi omzia chu engram po in Antarctica a territorial claim an nei chu apom lova claim thar siam thei ani heklo ti na ani parukna international corporation hethlung hian atum ber chu Antarctica international corporation tha aom thei na turata na malak tele thoho na tha aom thei be seya siam le tuang ani Antarctic Treaty hi ramsum nga panin an sign to a atam zokin andan siam ekte hi an pumpui to bok ani hethlung hi Antarctic Treaty system in aen kola heian Antarctic Treaty ngai po a huam ba ka akai no in rem na le protocol enge moza a huam tel bok ani pathian thil siam hi aro pui le a kan chen no khovel hian ni zathum somruk panga le darka ruk chungin ni a hel chuaka chu kum khat kan ti hi ani kan chen no khovel hian ni a nei lai berin kilometer makta duai za somli pasari in ni a naya ahlat lai berin kilometer makta duai za somnga pani in ahlat ani kan chen no khovel hi chorwalin average temperature hi 15 degrees Celsius ani a lum lutuklo hovat lutuklo thingle mau mi ring tele ran sa te chen thei tok le ka sikle sa in thlak danglam ani a hei wang hian salbat muna te po khuan thingle mau flora le fauna te annungin an cheng thei tlata asikle sa in thlak danglam dan azirje lin ain siam rem thei ani salbat Norway clearcar Arctic Circle a khuan pangpar chi species rang za sumruk panga atanga za som sari an oma lungsam kan ti mai thingle lunga bethin ang chi hi species za thum somnga atanga zali an oma palam chi kan ti ang chi hi chi rang species som sari atanga somriat an om boka tin ramsa nu tui pe chi species somni le pali zet an om boka chungzinga chuan polar bear reindeer le Arctic fox te hi alar zualte anni savachi hi species somthuma tanga somli an om boka chungzinga chuan puffin gilmas le Arctic tan te hi alar zualte anni le a luilama chenga hian chihan ran species sompanga tanga somni an om bok ani khang kan thil soita ka tang te khan
pathian hian he khovel hi aduang thiam hle ti a riat theya khung ram vot le ni a thatel te meu mei sa a thatel te meu mei zan ni thin na hmuna te po khuan thing le mau kan ti te sawachi rang te ramsa te le luilama cheng sangha te khu antam khu chuak thei tlat meya pangpar te po moi takin ahuna an parin an vul theya siamtun adun angin ramsa te po khuan anom na mun khu chua sanjai an rel bik lova pangpar te po khu anom na muna lungoi taka parin an vula he khovel hi an chen ve thin ani ole khatizong kha ni ri pot chela next video wa atul dan azirin khulai borvel chanchin ngei nom tak te hi riat tur tam tak a oma video te po siam kanula tum le don nia